Lapanlong yak program Haraj Bhawan Chelong Matagasngi kumsi benta jong kajing pli perdaya ka Akhil Bharatiya Shiksha Samagam ha Bharat Mandapam Pragati Maidan hanong ba Delhi ban rakhe kalungkho dap laisnem jong ka National Education Policy langba ka video conferencing. La pli perdaya ka Samagam do menteri yang ba do keri Narendra Modi bala pelat ru ya shispa atli kot hakikat atli kiktin. Katbah Mikhlaya ulat kejelau Pagu Chauhan ringkat Menteri Ketenat Puli Putih urakam sangma bat unong aibu Ketenat Puli Putih uba HM Changpliang keliadon lang ringkat kiripok mat kejela bat ki kena skul. Ha kejing ajing kren umodi ulang ba ke Puli Putih kedon ya kabor ban penkelai kalau wejong kari bat kale ya ke kamram ke pekongsan ban perulong ya ke thong. Hari ini ke program membudi ulah pelat ru ia ke jingsiu installment ke Banengkong jong ke bahak pisah lengba ke PM Shri Scheme. देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व